clear tu te chibai le vekule hei tun chuma chuan Facebook lama ruthi chen kolina athuron post pakhat hi kan thlerin kan ngai thlanga kan soizui don boka ngai tuana atit kalthui angreng khop maya abikin he thil thleng chungchanga hian hetiang thila hian kan ngai thla chawanga I atop thleng ngai thlaila comment te po ngai thlatluan lem lo khachon peringot lawila achan chu indem ngot theite in ngei ngot theite ani wangin I engthing nge thuaron zia ti te ngai thlatluanila chumi tang chuan kan ngai dan te dule comment lama kan soyanga poni sila mi pa po kan ang chuang lawa me chia po ani nang chuang lawa mi pathadeu dewan omlai khan sual deu kan lo ombuka ti mayang me chia po pa ngai tak an omlai khan pa ngai lo po ingi moza tan oma kan sheveka zep thu cheng lawani poni sila I engthil ngeron sei chia in thirin in ngai thau phot taila ruthi chen kwal foreina omnulate kumsom nia tanga somthum hi kan khongai thla khop mai mahun tur ngai to in mani nampui ngei bilpa pasal nei vete kan duwa keini ramdanga omtan social media bak atanga ngai zong zon thei nive talau chu social media tangin kan han beve ang lopa mail du zong le zong lote profile picture pa ngai tak khotlang le kaushana in man mail tak te thlengin kan han beve thina aron tia engtin yan in biak dan abiak chau zel dan te kan ngai thak sun zom zel donani ma sela be hi awadong du tak em kan han in bereya kan in nel chana tongkam zamo sex lam hoi liram in biak tumte then khat nu pui fanaw lo nei rengte atam jok phe hi chu in ngai zon le in nel to nuwa har sana chuan lam neu neya poisa min dil an tam jok ma le ngal bike changkang tak neya income nei lem lo petrol man tur tak ngel po nei lo khoi mulaya an kal dona petrol man min lo tum sak ti she lo tlangwal ka soi seng lo engtin nge ke ni hau hian pasal kan nei ve ta kang ni namdang han ngai zongila thik thu pe chia a min se na sa tur in ni le boxia kan khong ai thak om kan nula chung hian kan tar mai don ni hi ani na taka chuan mel chilem lo tan ngat phei chuan namdang ai zon tur hian tamania namdang mei chia ti angin mizo mei chia te hi chuan kan pasal le bialpa te laka engwak kan phut lo mangai na le ngai sakna ti chau lo chu rose par pakhat lek min pek pon kan lo me ma status anen story anen kan update pui choi thina ni kha namdang hian kan mi zia le culture te hi andu na sa min yei hau lo ania o hetiang in ni reng chuan inula te hian beidongin namdang kan pansan fo meyang cheu tangra u o mi zo walte ti in po saron siama poimo khop maya copy paste saron tia ama post chon le te poni mai theya poni sila he thu tang po hian I soizui chak le soingai neu tam khop maya abik takin hetaron soi tam takhi adik na chena tamani I hemi pa aron soi athuma soyang khan I khoi molaya kaldona bike changkang tak neya income nei lem lo petrol man tur tak ngel po nei lo khoi molai an kaldona petrol man min lo tum sak ti she lo tlangwal te hian tamani o aron ti lai te po kha ngai tua ati thui khop maya I hetiang lam hi ka hre thul tuk lawa amaro chu hetiang mi hi kan lo omani nga chuan abikin mi palam tan za na chang hriat apoi mo le in ka hria tin hei mi tam tak chu mi pa ka ni ang lawa thadeu dewan omlain helaya ron soi hi ani lawang ti asoi thei lawani mi tam tak ni na ani sa shim shima henglai hian tin ani po hi apost nu po hi aril ru ang hi I me chetam takin an po phak big lawa mizoram chunga om nilem lo mizo mi thau ang chi ti mayang mundanga omang chi te po anin ang lo ve em boka I then khat over tak te an ni line I hetaron po sang te wena then te chu mi pa ngai tak ril ru pa ngai tak le mani mizo pu nge ilaka rinom tum tlat te po me chezinga enge moza tan lo om ve thei thawa anin ang lo kan ti to kha engpon ni sila henglai kong a hi chon indem do ni la atu ve po mi pale mi chia po indem na tur neu seitu neu kan nga ve na rin oma chumi ni rol chuan mi palampo hetaron sayang hian in en fe na tur tam tak kan nei ani then khat na pui fanaw lo nei rengte atam jok phe hi chu in ngai zon le in nel to nuwa har sana chuan lam neu neya poisa min dil
an tam jok ma le ngala aron ti lai te po hi a hre chiang hle in rin oma he thilom post nu hian abik takin mi palampo nupui fanau ne reng chunga he tiang ti ching hi engi mozat mizoram chung hen kan om ti hriata hi achan chu ei tun hnaia po post chi sang sang chu tiang awanga boina post chi sang sang mu tur hi a om chho zut zel maya nupui nei reng si mi nupui fanau vati boyang chi temo nulawa ti boyang chi te an tam khop maya khatinga khan kan nupui fanau te an khong ai thlak thir ni ti hreila abik takin he tiang thil thleng thei tur chungchang a hian kan in ven film khur hi angai tak mewin a hriat ani antir nan sei mai mai taila man dewa po khan I keima hriat ve nge apo pa pakhat hian anupui fanau te ingai zong ani sana khan angai zong laka son te thlaka chu tiang thil chu athleng chho noya nuwa an boi le ta noi noya ti khan anupui fanau te an khong ai thlak e mema an bai vai e mema chu tiang chu kan chan tu ni ta se tu te pon in ngai tu le taila chu thil chu kan chan tu ni ta se kan lunga oi zawangem kan lom zawangem bidang tor tura wangai ringo thi chuan thil hau ang reng tak ani na chena om theya amaro chu mani chunga tlak chi hianemo mani ton tur anga thil thleng tu ni ta se he tiang thili kan du tlang thewangem ti khamani thewin zo taila inupui fanawi mo ipasal fanawi mo to poni se khanga khan thleng don ta se kan du dana niem kan lomangem ti kha mani thewin zo taila peitun nai chho phe chon sei tong khan atam hle an tia aizol kho chunga ngoi po hian abon em mani chung chu kan mizoram din mun ani chawmeka hei HIV laka po kan sang chho hle in an soya chu tiang laka chun phim khurangai tak me mewa phim khur sen po ani lo ve theitlat ani achan chu khoimolaya tu te mo in liam palang chi te mo enge mo palang chia khang atang te pon thil kai pal thei thil tam taka om to wangin I hetiang thil thleng kan to le thei tur chi anga te atopa kan be don thlen thei tur chi thil anga te po I he thil thlenga tang po hena bik takin mi palam te po ale zola kanin enfi angai hlein ka hria in hetaron sayang deu hian I kan mi zo me chia te hi ti lo man har lawa ti mai hang I namdang me chia te angin mi zo me chia te hi chuan kan pasal le bil pa tilaka engwak kan phut lo mangai na le ngai sakna ti chawlo chu bospar pakhat lek min pek pon kan lom emema status anen story anen kan update pui choi choi thire ni kha aron ti te po hi adik angreng viawani ei mechia zongjong ai nang lawa chumin irwal chuan I tam tak lom nei chu haute nia he thil post nu po hi mi pa ngai tak chuni karinga ama athil soidan en hian thilron soidan avui vaidan ti mayang aron vui vaidan hi ngai thlawang wang taila athalam zong ania chumini rol chuan me cheril rupa ngai tak phuitling tak ani ti chu athilron soe tangpo hian a hriat ani kan sei to thina khan he tiang ril ru hi me setam takin an pu phak lawa put ena pun en lawa a then hi chu mizo timing chetak tak undanga omjinga po mizo timing chetak tak an thane me maya vai ho poina in soi the na tur tam tak nei tok vel kan nia then hi chu a then te ro hi chu hei an pa ngai ang reng fu boka ki pa ngai na hi chon an film khur chuan mi pa ngai hi pathianin a penge tura kangaya film khur na chuan amaro chu lawan doi khut palte thilom ve the nia chumini lo chuan mi pa po ni se mi che po ni se thil dik thlape mo film khur taka thil kan ti na chuan atopa kan hlothling eme mangti hi karil ruwa om dan ania chuwang chuan atu ve po mi tha nei ton thei turin thei top chu thar zel hi apoi mol le ani achan chu mi pa po me che po fulo ve in kopian I an faten lo pianga fulo thawa hring chuaka kha khan hana tam taka siam thina wangin nu pa po in siam donila engkima abultan dik thei tuka hlu hi tu tan ma om lawani ti sheila abikin nulat lang wal ni tan phei chuan hetiang lama hian tim khur taka ngai tu na man hi anga reng ani ti kha kan seibel ve du ani